Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta. Sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta. Sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta. Bo Bog lahko razlil vaša srca v vse milosti. I na cijeli svijet. In tudi na vas svijet, ne samo na vas. Sada, došli ste da čujete svjedočanstvo od dvoje ljudi koji nisu vjerovali da Bog postoji. Prišli ste, da bi poslušali pričevanje dveh ljudi, ki nista vjerovala sploh, da Bog obstaja. Jako je važno da je jasno da mi nikad nismo vidjeli Gospu. Zelo je pomembno, da veste, da ona dva nista nikoli videla Marije. Nemamo nikakva mistična iskustva. Nimajo nikakršnih mističnih izkustev. A svjedoci smo da Gospod dolazi iz nebesa svaki dan ovdje skoro 33 godina. Priče pa smo, da Marija prihaja iz nebes vsak dan že skoraj 33 let. Sva Jer priča. njezine poruke su spasile naš život. Ker njena sporočila so rešila naša življenja. I to je priča koju ćete čuti večer danas. In to zgodbo boste slišali danes. Where are you, Patrick? Patrick, you are here. Okay. Ovo je najdraži, najveći, najbolji čovjek na cijelom svijetu, moj muž. Njen mož je največji, najbolj dragocen, najbolj željan za njo. Vesel sem za vse Slovence, ki ste danes tukaj. And I kiss you. In vas poljubljam. My name is Patrick. Ime mi je Patrik I'm a Canadian. in sem Kanačan. I actually live here. Ampak tukaj resnično živim. My wife Nancy's Croatian, Moja žena Nancy je Hrvatica and I came from Canada. in jaz sem prišel sem iz Kanade. I met Nancy in Canada when she became a Canadian citizen. She was 12 years old. Spoznal sem Nancy v Kanadi. Nancy je prišla v Kanado, ko je bila stara 12 let in je takrat dobila državljanstvo. And if somebody told me In če bi mi nekdo enkrat rekel, I'm going to go to Medjugorje da bom kdajkoli v življenju šel v Medjugorje and build a castello in da bom tukaj zgradil takšen dvorec for the Mother of God, za Mater Božjo, I would have said, bi rekel, never. nikoli, ne, This was never in my head. tega nikoli v življenju nisem o tem razmišljal. I quit going to the church when I was 14 years old. Ko sem bil star 14 let, sem prenehal hoditi v cerkev. I don't need God. I don't need to pray. Mislil sem si, jaz ne potrebujem Boga, ne rabim molitve. And I quit school at 16. In pri 16 letih sem tudi nehal hoditi v šolo. My father had no money. We're on welfare. Moj oče ni imel nobenega denarja, bili smo na socialni podpori. So I quit going to church. In nehal sem hoditi v cerkev, I quit school. nehal sem hoditi v šolo. And I started washing cars in the car company. In v enem avtomobilskem podjetju sem začel oprati avtomobile. My father said, are you going to school? In moj oče je rekel, kaj misliš ti iti v šolo? No. Ne, I'm washing cars in a car company. ne, raje bom prav avtomobile v avtomobilskem podjetju. You will never be a success. You have to have an education. Oče mi je rekel, nikoli ne boš uspešen zato, ker nimaš izobrazbe. No, I like washing cars. Jaz pa sem rekel, ne, jaz rad perem avtomobile. And I went up and up in the company. They made me a salesman. In tako sem napredoval in napredoval v podjetju in postal sem prodajalec. Made me a sales manager, Postal sem prodajalec, menedžer prodajalec general manager, in potem glavni direktor. and I'm a very good salesman. In postal sem izredno dober prodajalec. If you came on the car lot, Če bi jaz prišla v njegovo trgovino z avtomobili, for sure you go home with a car. bi zagotovo šla domov z avtomobilom. For sure. Zagotovo. And my business is fantastic. In moj posel je prečudovito cvetel. When I'm 26, 27 years old, Pri 26, 27 letih I buy my first company, sem kupil svoje prvo podjetje. Honda agency, Imel sem zastopništvo za Hondo, BMW agency, zastopstvo za BMW, Toyota, Toyota, Nissan, Chrysler. Chrysler. Oh, please don't let me Prosim, naj ne
And my business is fantastic. In moj posel je prečudovito cvetel. It can't possibly be better. Nikoli ne bi moglo biti bolje. My problem Moj problem is me. sem bil jaz. We have a big day in the business. Imeli smo zelo dober dan v poslu. I take my guys over to the bar, Sem odpeljal svoje zaposlene v bar 4 o'clock in the morning. ob 4 zjutraj. We're still celebrating. Smo še vedno praznovali. What do you think that costs? Kaj mislite, koliko je to stalo? Take 28 salesmen Da odpelješ 28 prodajalcev to the bar on Saturday night. v bar v soboto zvečer. You know what it cost me? Veste, koliko me je to stalo? 2 divorces. 2 ločitvi. I never went home. Nikoli nisem odšel domov. Married, divorced, adultery, married, divorced, adultery. Poročen, ločen, prešuštnik, poročen, ločen, prešuštnik. My kids come to ask me about God. Ko so me otroci prišli vprašati, kje je Bog, I said, here, this is God. sem jim pokazal dolarski bankovec in sem rekel, evo, tu je vaš Bog. Here, this is God, my children. To je Bog, moji otroci. My youngest son comes home from school. Ko je moj najmlajši sin prišel domov iz šole, He's got a certificate. je prejel diplomo. Papa, I got baptized at school. You got baptized at school. Je rekel, da so ga krstili v šoli. And look, Papa, I'm angry. In jaz sem rekel, o, super si se to spomnila, dajva se poročiti jutri. And we did. In res sva se. Got married the next day Takoj naslednji dan sva se poročila. in a helicopter on a mountain. V helikopterju na vrhu gore. No church, no God, no prayer, no priest. Nobene cerkve, nobene molitve, nobenega Boga, duhovnika, ničesar. My marriage certificate says married in a helicopter on a mountain. Najin zakonski dokument je govoril, poročila sta se v helikopterju na vrhu gore. I had a white suit on, Imel sem belo lepo obleko, big red belt like this. velik rdeč pas, I looked like James Bond. izgledal sem kot James Bond Married. in poročen. Here, Nancy, here's your certificate. You're married. In rekel sem Nancy, poglej, tukaj imaš za tvoj certifikat, poročena sva. I go back to work. In jaz grem nazaj delati. No. Ne. Nancy's Croatian. Ne, Nancy je pa iz Hrvatske. I come home 2 days later, Nancy's crying. In prišel sem domov čez 2 dni in Nancy joče. What? What's with the tears? What? In jaz rekel, pa kaj, zakaj jočeš, kaj narobe? Nancy said, In Nancy je rekla, I don't feel married. ne počutim se, da sem poročena. I said, In jaz sem rekel, do you know what the helicopter cost? kaj ti veš, koliko naj je stal helikopter? Why don't you feel married? Kako to, da se ne počutiš poročene? Because we don't get married in church. Zato, ker se nisva poročila v cerkvi. Nancy, how am I going to get married in church? I got 2 divorces. You know that. Rekel je, pa kako ti misliš, da sem jaz lahko poročil v cerkvi, če sem se že 2krat ločil? Nancy said, In Nancy je rekla, I'm going to see the bishop. jaz grem k škofu. Great. In jaz sem rekel, dobro, idi k škofu. Go see 10 bishops. Rekel, idi k 10 škofom. She goes to the bishop in Canada, Vancouver, Šla je k škofu v Vancouveru v Kanadi and asked the bishop, in vprašala škofa. do you know anything about this guy, Patrick? Rekla, ali ti veš kaj o mojem možu Patriku? He got married in church once when he was 19 years old. Prvič se je poročil v cerkvi, ko bo star 19. And the bishop said, In škof je rekel, yes, ja. I know everything about this guy. Je rekel, čisto vse vem o tem tipu. And he pulls out a document. In potegnil je ven dokument Here, Nancy. in je rekel, tukaj Nancy. This is Patrick's annulment. Je rekel, tukaj je od Patrika izničitev zakona. Nično zakon. Here, Nancy. Here. This is Patrick's annulment from his first marriage. In dali so mu ta dokument, na katerem piše, da prvi zakon ne velja. It took 17 years for my ex-wife to get this annulment. Moja žena se je trudila 17 let, da je dobila ta dokument. Here's a second document, Nancy. In škofi da Nancy še drugi dokument. Patrick's second marriage was not valid. Patrikov drugi zakon sploh ni bil veljaven. And so the bishop In tako je škof gives us permission to be married in church. nama je dal dovoljenje, da sva se poročila v cerkvi. And I'm so mad. In jaz sem bil jezen. Rekel, ne. No, I just spent all that money on the helicopter. Rekel, pa jaz sem ves denar zapravil na helikopterju. I told Nancy, you go find the church.
In sem rekel, Nancy, idi ti pa najdi eno cerkev. Nancy comes back the next day. In Nancy se vrne naslednji dan. I have a parish that's going to marry us. Našla sem duhovnika, ki naj bo poročil. Oh, great. I'm so excited. Je rekel, o, dobro, res si me navdušila. What's the name of the church? Rekel, in kako se imenuje ta cerkev? Immaculate Heart of Mary. Brezmadežno srce Marijino. And Nancy tells me In Nancy mi reče, I have to go see the parish priest. da še moram iti na pogovor k duhovniku. Watch. Most fun day of my life. In to je bil najbolj smešen dan mojega življenja. I go in to meet the priest. Ko sem se šel srečati z duhovnikom, No handshake, no smile, nothing. nisem mu dal niti roke, niti nasmejal se, nisem nič. First words from the priest to me. Prve besede, ki mi jih je duhovnik rekel, so bile, Why do you want to get married in church? zakaj se pa ti hočeš poročiti v Look cerkvi? at your record. Poglej, kakšno imaš kartoteko. Married, divorced, adultery, married, divorced, adultery. Rekel, poroka, ločitev, prešuštvo, poroka, ločitev, prešuštvo. And besides that, your youngest kids are Anglican. Rekel, pa še tvoj najmlajši sin je anglikanec. Why do you want to get married in church? Zakaj bi se rad poročil v cerkvi? I told him the truth. In povedal sem mu resnico. Nancy's crying. Nancy se joče. Not my idea. Rekel, to ni moja ideja. He goes off like a bomb. In je bil jezen in eksplodiral je kot bomba. He said, I'll marry you in the church Je rekel, poročil vaju bom v cerkvi. because you have permission from the bishop. Zato, ker imaš dovoljenje od škofa. You have the annulment, the nitschkish, whatever. Ja. Je rekel, imaš izničitev zakona. But he turns to Nancy. The In, priest turns to Nancy. in obrnil se je k Nancy. And the priest said, In je rekel je, Nancy, Nancy, you're making the biggest mistake of your life. Nancy, ti delaš največjo napako v svojem življenju. He'll never change. Nikoli se ne bo spremenil. Nancy's the worst case I've ever seen. Nancy, on je najhujši primer, kar sem ga kdaj srečal. Now just think. Ampak samo razmislite, How many got daughters? How many got daughters? koliko od vas jih ima hčerke? Dvignite roke. Here. Right. Okay. Watch. Here, mama, come here. Now your daughter comes home. Če pride vaša hčerka domov And your daughter said, in vam hčerka reče, Mommy, I got a perfect guy. imam perfektnega moža. He's 20 years older, 20 let je starejši, got 2 ex-wives, ima 2 bivši ženi, he's got 4 children, 4 otroke never said a prayer in his life. in nikoli v življenju ni molil. And Mommy, we're going to get married. In mami, midva se ma poročila. What does Mommy say? Kaj bi rekla mami? Bi kdo rekel ja? Mislim, da bi brez besed Anybody ostala. say yes? Ali bi kdo od vas rekel ja? Nancy's mother. Nancyna mama? No, Nancy, don't do it. Nancyna mama jo je skoraj zadavila. Je rekla, ne, Nancy, ne delaj tega. Nancy said we're getting married. Nancy je rekla, midva se ma poročila v cerkvi. She's the only one. On je zame edini. So to get married in church, Da sva se lahko poročila v the cerkvi, priest tells me, je duhovnik rekel meni, you have to make all these promises. moraš narediti vse te zaobljube. And I go to this program, In šel sem v ta program I make every promise. in naredil sem vse zaobljube. I'm going to go to mass, I'm going to go to confession, live the prayers of the church. Da bom hodil k maši, da bom hodil na spove, da bom molil molitve cerkve. But I'm a professional promiser, I'm a car dealer. Ampak jaz sem profesionalni obljubljač. Jaz vedno obljubljam, zato ker prodajam avtomobile. That's my life. To je moje življenje. And we get married in church. In tako sva se poročila v cerkvi. And Nancy's so happy. In Nancy je bila izredno Get srečna. another certificate, married in the Catholic Church. In dobila sva še eno potrdilo, poročena v katoliški cerkvi. The week after we get married in the church, In en teden potem, ko sva se cerkveno poročila, I broke every promise. sem prelomil čisto vse obljube, ki sem jih v cerkvi dal. I don't keep one. Niti ene se nisem držal. And the priest said to Nancy, In duhovnik je rekel Nancy, see, I told you he'll never change. sem ti rekel, da se I ne bo told you you spremenil. made the biggest mistake of your life. Sem ti rekel, da je to največja napaka v tvojem Now what are you življenju. going to do? Kaj boš zdaj naredila? This is the worst situation Nancy's mother can possibly imagine. In to je bila najhujša situacija, kaj si od Nancy mami sploh lahko kdajkoli zamislila. No God, no prayer, no church, married Nancy in the helicopter, here my kids, this is God. Nobene cerkve, nobene molitve, nobenega Boga, poroka v helikopterju, otrokom pravi, da so dolarji Bog. I'm a complete disaster. Jaz sem čista katastrofa And I don't care. in čisto mi je vseeno. Don't touch my business. Ne dotikaj se mojega posla. And that's how I lived. In tako sem živel. So Nancy's brother sends this. Ampak Nancy in brat nama je poslal to knjižico. What is this?
Kaj je to? Nancy said, Nancy je rekla, it's the messages of a place called Medjugorje, Nancy mu je rekla, to so sporočila iz mesta Medjugorje. where some kids say they see the Mother of God. Nekateri otroci so rekli, da so videli Mati And I Božjo. said, In jaz sem rekel, oh yeah, ja, 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 ja. everybody sees the Mother of God. Okay, those are yours, Nancy. Ja, Nancy, kar obdrži, to je zate. What am I going to do with a message? I don't need a message. In zdaj si mislil, pa kaj bom jaz s tem naredil, to pa res ni zame. And I think I'm never going to see them again. They're gone. In mislim se, pa nikoli več ne bom videl teh No, sporočil. no, watch Nancy. Nancy je rekla, ne, ne. She takes the messages Vzela je sporočila and puts them back in my hand. in dala jih je v moje roke. And Nancy's kind, gentle, loving words, In njene ljubeče besede so bile. Nancy said, Rekla je, here my pagan husband, tukaj moj poganski mož, Pohanski muž. Here, Pohanski muž. Here, you throw these away. pa ti vrži te stran. It's on your conscience. To naj bo na tvoji vesti. My conscience. Moji vesti? Why my conscience? Zakaj na moji vesti? Nancy said, In Nancy je rekla, these are on your conscience. to je na tvoji vesti. You throw them away. Ti jih zavrži. I said, okay. Sem rekel, dobro, ok. I'll open it up. In odprl sem jih. I'll read one message. In prebral sem eno And I'm sporočilo. going to throw it away. In sem jih vrgel stran. So opened it up. In potem sem jih spet prebral. I'm looking for the smallest message I could find. In iskal sem najmanjše možno sporočilo, kaj je bilo. Trying to find the littlest message in the book. Res, in iskal sem res najkrajše sporočilo, kaj je bilo možno. I read one message, one. In prebral sem le eno sporočilo. And the message said, In sporočilo je reklo, I call you to conversion kličem vas k preobrnenju. for the last time. Poslednji krat. Sedmikrat, yeah, that's the problem. Last time. Poslednji krat. And I don't know what happened. I don't know. In sploh ne vem, kaj se je zgodilo. My heart's like this, Moje srce je tako. and then the tears. In prišle so solze. And I go find Nancy in the house, In poiskal sem Nancy v hiši. and I'm so mad. In bil sem jezen na Why njo. don't you tell me about the messages? Zakaj si mi povedala o teh sporočilih? Nancy, Nancy, these are true. to je resnica. These kids are telling the truth. Ti otroci govorijo resnico. When I read that message, Ko sem prebral to I've sporočilo, been inside a church maybe 3 times in 30 years. sem bil morda v notranjosti cerkve 3-krat v 3 letih. I don't baptize my kids. Ne krščujem svojih otrok Here, my children, this is God. in otrokom dajem denar in pravim, to je Bog. And the message said, In sporočilo je reklo, last time. poslednji čas. And I'm in shock. In jaz sem šokiran. And I don't know where to go. I don't know what to do. In nisem vedel, kam naj grem in kaj naj naredim. It was like I saw myself with both feet in hell. Nekako sem sam sebe že videl z obema nogama v peklu. I'm Catholic. In jaz sem katolik. I've lived in mortal sin my entire life since I'm 14 years old. Od svojega 14. leta živim v smrtnem grehu. Last time. In sporočilo mi pravi poslednji čas. And I don't know where to go. In nimam pojma, kam naj grem. So maybe I should read some message. I don't know what to do. In morda moram prebrati še kakšno sporočilo. So I start. In tako sem začel. Oh, Nancy, this is fantastic. Read this. Nancy, read it. Nancy, read this. In tako sem kazal Nancy, poglej, to je dobro sporočilo, daj preberi. If you came into my house, Če bi ti prišla v mojo hišo, first words I would say to you, bi bile prve besede, ki bi ti jih rekel, have you read my messages? si ti prebrala ta sporočila? My messages. Moja I sporočila. have the only book on Medjugorje. Jaz sem imel edino knjigo, ki sem jo imel, je bila knjiga o Medjugorju. 10 million people have the same book. 10 milijonov ljudi ima isto knjigo. And I don't know where to go, In jaz nisem vedel, kam naj grem. except we get invited to a conference like this. In povabljena sva bila na takšno konferenco, kot je tale. I said, Nancy, In rekel sem, Nancy, there's a conference konferenca je about my messages. o mojih sporočilih. Come on. Greva. Nancy's in shock. Nancy je bila čisto šokirana. And we drive down to the conference, In tako sva se odpeljala na konferenco. and I'm inside the church, In jaz sem v notranjosti cerkve, like maybe the third time in 30 years. mogoče tretjič v 3 letih. And the priest comes. In prišel je duhovnik And the priest said, in je rekel je, tonight, nocoj, I want everybody to do something special. želim, da vsak izmed vas naredi nekaj posebnega. Wow, fantastic. What? In jaz sem rekel, super, kaj? The priest said, In duhovnik je rekel, tonight, nocoj, I want you to consecrate your children želim, da posvetite svoje otroke to the Immaculate Heart of Mary. Marijinem brezmadežnem srcu. I said, Nancy,
Rekel sem, Nancy, how did you know about the kids? rekel, kako je te vedel, da imamo otroke? My children were a disaster. Moji otroci so bili katastrofa. My youngest one Moj najmlajši baptized himself Anglican. se je kar sam krstil za anglikanca School director phones me, your son is expelled from school, we don't want him back. in ravnatelj šole me je klical, vašega sina smo izključili iz šole, niti slučajno ga več nočemo videti. What happened? What did he do? What happened? In jaz sem vprašal, pa kaj te naredil? We don't want drugs in the school. Je rekel, ne želimo imeti drog v šoli. All the money you give him for school, he spends on drugs. Ves denar, ki mu ga dajete za šolo, on zapravi za droge. So he comes home, Tako je prišel domov, he can't go back to school. ne more več nazaj v šolo. Finished. Zaključeno. My second son, Moj drugi sin, macho rugby player, this size, taki mačo, igra rugby, comes home from rugby practice. pride iz treninga rugbija. Where's your car? Kje je tvoj avto? I can't find it. Ne morem ga najti, pil sem. Non-stop. He's this big. In tako ogromen je in je alkoholik. What do you do with a kid this big? What do you do with him? In kaj boš naredil s tako ogromnim otrokom? Nič mu ne moreš. These kids are too big. He's drinking every day. In ta otrok je tako velik in pije čisto vsak dan. And my daughter, In moja hči married at 17. Daddy, I'm in love with Michael. se je pri 17 letih prvi poročila in mi je rekla, očka, jaz sem zaljubljena v Michaela. No, you're not getting married at 17. No. In rekel sem, ne boš se poročila pri 17. Her mother signed. She can be married at 17. In njena mama je podpisala, da se lahko poroči pri She's not 17. pregnant. I'm in love with Michael. Ni bila noseča, ampak je bila zaljubljena v Michaela. I never met Michael. In jaz še v življenju nisem srečal tega Michaela. And she's married. In poročila se je. Okay, 17, she's married. 18, she has a baby. Pri 18 ji rodi prvega otroka. Now she's almost 19. In skoraj pri 19 I have my big meeting like this with my people. sem imel takšno srečanje s svojimi ljudmi. She comes in, she's crying. In je prišla na to srečanje in joče. Big tears. Velike solze. Okay, tell daddy what happened. What's happened? Tell daddy. No, prosim te, hčerka, povej očku, kaj se je zgodilo. Daddy, A ti? we just filed for divorce. Ravno kar sva vložila za ločitev. Divorce. Ločitev. Now what do I say? In kaj sem jaz rekel? What do I say to a 19-year-old daughter who just filed for divorce? In kaj naj jaz rečem 19-letni hčerki, ki je ravno kar vložila ločitev? Here's exactly what I said. In točno to sem ji rekel. Great. Super, Get rid of this guy. reši se tega tipa. Here, take my car. Vzami moj avto, Take a credit card. tukaj je moja kreditna kartica. And you go to California and find somebody else. In idi v Kalifornijo in si najdi enega drugega tipa. Daddy's good advice. To je bil očkov najboljši nasvet. And she does. In tudi to je res That's the naredila. problem. To je še največji problem. Comes back from California. Se je vrnila iz Kalifornije, Found this guy named Mark. se je spoznala enega Marka, Marries him. se je poročila z njim, 18 months later, 18 mesecev kasneje, divorce. ločitev. What are you doing? In jaz sem jo vprašal, pa kaj delaš? Daddy, Očka, what did you do? kaj si pa ti naredil? See the problem? Ste videli problem? See the problem with my kids? Ste videli problem mojih otrok? Here, my children, this is God. Tako otroci moji, to je Bog. My kids baptized himself Anglican. Otrok se je sam krstil v Anglikanca, Married, divorce. ločitev, poroka, ločitev, poroka, ločitev. The oldest boy, immorality, you can't even speak about. Ta najstarejši živi v takšni nemoralnosti, o kateri ne morete niti pomisliti. So the priest said, you consecrate those kids to the mother of God. In duhovnik je rekel, posvetite te otroke brezmadežnemu srcu Marijinemu. Super idea. Sem rekel, ma super idejo. I don't know a consecration, Jaz nimam pojma, kaj je to posvetitev. except I stood up, Ampak vstal sem and the only prayer I ever said in 30 years of my life in edina molitev, ki sem jo izrekel v 30 letih svojega življenja, I said, Blessed Mother, brezmadežna mati, take my kids, vzami moje otroke and you be the parent in ti jim bodi starš, that I never was, kateri jaz nisem nikoli bil, because I'm a total failure. ker jaz sem popoln, brezupen primerek. Yeah, very good. We're going to keep you. The first prayer I ever said in 30 years. To je bila edina molitev, ki sem jo izrekel po 30 letih. Nancy and I spent 2 days at the conference. In z Nancy sva bila 2 dni na konferenci I learned all about my messages. o mojih sporočilih.
The main message, Our Lady's number one main message, In glavno sporočilo je bilo, Our Lady said, Mati Božja je rekla, pray the rosary. molitev rožnega venca. Together. Together. Skupaj, Every day. vsak dan. And I'll show you a miracle in your family. In jaz vam bom pokazala čudeže v vaši družini. I said, Nancy, In jaz sem rekel, Nancy, what have we got to lose? kaj pa lahko zgubimo? Nancy, this doesn't work. Nancy, denar ne Our funkcionira. Lady said, if we do this, Marija je rekla, če pa bomo to she'll show delala, us a miracle in the family. nama bo pokazala čudež družini. Come on, let's start. Daj začnimo. Nancy's in shock. Nancy je bila šokirana. I never prayed a rosary in my life. Nikoli v življenju nisem molil rožnega venca. Sure, something's wrong. Nancy si je mislila, da se mi je malo poslabšalo. I said we're going to pray the rosary. Come on, come on. In jaz sem jo preganjal, pridi Nancy, bova skupaj molila rožni venec. So we start to pray the rosary. Tako sva začela moliti rožni And venec. that's the hardest thing I ever did in my life. In to je bila najtežja stvar, ki sem jo kdajkoli v življenju delal. I want to pray the rosary together every day. Jaz sem želel moliti rožni venec s svojo ženo vsak dan. And we start. In tako sva začela. Second message, Our Lady said, go to Mass. In drugo sporočilo naše Matere Božje govori o tem, da je treba iti vsak dan k Come on, maši. Nancy, we're going to Mass on Sunday. In jaz sem rekel, Nancy, gremo v nedeljo k maši. Now Nancy is really in trouble. Nancy si je mislila, ta ima resne Her težave. husband said, go to Mass. Her husband said, pray the rosary. Mož je rekel, pa greva k sveti maši. Mož je rekel, daj vam moliti rožni venec. Yeah, this is the Pogonski Munjal, right? To je problematični mož. We pray the rosary, we're going to Mass. Molila sva rožni venec, hodila sva k sveti maši. And what happened to my heart? In kaj se je zgodilo v mojem srcu? I fell in love with the Mother of God. Zaljubil sem se v Mater Božjo. I love the message. I love everything about it. Zaljubil sem se v sporočila in ljubim vse, karkoli je povezano z njo. This is the only thing in my life I believe. In to je edina stvar na tem svetu, v kaj sem verjel. And we start to walk with the Mother of God. In tako sem začela hoditi z Mater Božjo. The most important thing is to live the message. In najpomembnejša stvar je bila živeti po sporočilu. Pray the rosary, go to Mass, Moliti rožni venec, iti k sveti maši, fast Wednesday and Friday. postite v sredo in petek. And then when you pray and fast, you can stop a war. Mati Božja je rekla, če molite in postite, lahko ustavite vojno. What war? What am I going to stop? What? Sem mislila, kako vojno bom jaz ustavila. But I realized Ampak dojel sem, I'm going to war on drugs, alcohol, divorces, immorality. My house is a war zone. spoznal sem, da je moja hiša vojno območje, da moram bojevati vojno proti drogam, proti alkoholu, proti nemoralnosti in proti ločitvi. Fasting stops wars. In postenje ustavlja vojne. Come on, Nancy, we're going to fast. Come on. Ok, Nancy, greva, bova se postila. Nancy can't handle this. This is too much. Nancy tega ni več zmogla, rekla, to je bilo tu preveč. za njo. Pray the rosary, go to Mass, fast. Mož je rekel, bova molila rožni venec, greva k sveti maši, se bova postila. Fourth message, Četrto sporočilo. Our Lady said, read something from the Bible in the morning. Put that word of God in your heart. Mati Božja je rekla, molite, berite vsaki dan sveto pismo, vsako jutro in živite to besedo. Oh, super idea. In sem rekel, super ideja. Nancy, go buy a Bible. Ne, si idi kupi sveto pismo. Nancy buys the biggest Bible in the bookstore. In Nancy je kupila največje svete pismo, kaj so ga imeli v tisti knjigarni. And I think I'm doing good. In jaz sem mislila, da delam dobro. I'm praying the rosary, I'm going to Mass, I'm fasting, I'm reading the Bible. Sej, vsak dan molima rožni venec, hodiva k sveti maši, postima se in berema sveto pismo. I get to the last message. In zadnje sporočilo, Come here, Father. sem pridi oče. And Our Lady said, come here, come here. Our Lady said, In naša Mati Božja je rekla, you can't start conversion ne morete se spreobrniti without confession. brez spovedi. This is serious. To je pa zdaj resna zadeva. I have to go to confession. Jaz moram na spoved. Okay, I'm going to go to confession. Ok, šel bom na spoved. I go into the confession. In šel sem na spoved. I have no idea what to say. Nisem vedel sploh, kaj naj rečem. No. The priest asked me. In bil sem tiho in potem je začel duhovnik mene spraševati. When was your last confession? Kdaj je bila vaša zadnja spoved? My heart stopped. In moje srce se je I ustavilo. have to tell him the truth. Moramo povedati resnico. 30 years. Pred 30 leti. Years. And every sin for 30 years I put on the priest. Everything. In vse grehe, ki sem jih delal 30 let, sem jih preložil na duhovnika. Married, divorced, adultery, affairs.
Poroka, ločitev, prešuštvo, afere, No baptizing my kids. nič krstitev otrok, Telling my kids this is God. da sem govoril otrokom, da je denar Bog, Married Nancy in the helicopter. da sem se poročil z Nancy v helikopterju. I put 30 years of mortal sin on the priest. 30 let smrtnih grehov sem preložil na duhovnika. Everything I could think of. Na vse, kar sem se lahko spomnil. My kids' drugs, alcohol, because they're copies of me. Na njihove droge, alkohol, ker so moja fotokopija. Everything I did for 30 years, I put on the priest. Vse, kar sem delal 30 let, sem preložil na njo. You know what the priest did? In kaj je duhovnik naredil? The priest said Duhovnik je rekel, in confession, v spovedi, I jaz, absolve you. jaz te odvežem. I kissed him in the confession. Poljubil sem ga v spovednici. I'm crying in the confession. Jokal sem in sem ga poljubil. I'm in shock. I'm in shock at the mercy of God. Bil sem šokiran nad Božjo milostjo And the power the priest has in his hands. in nad močjo, ki ima duhovnik v svojih rokah. I believe today Danes verjamem, this is the greatest power on earth. da je to največja moč na svetu. Because no one else could say that. Zato, ker nihče drug tega ne more reči. No one. Nihče. Only the priest has the power to forgive sin. Samo duhovnik ima to moč, da te odveže grehov. Saint Faustina Sveta saw Faustina her guardian angel many times. je veliko krat videla svojega angela varuha And she asked her guardian angel, in ga vprašala, can you hear my confession? ali ti lahko slišiš moje spovedi? And the angel said, In angel je rekel, no, I don't have that power. ne, ker nimam te moči. Only the priest has that power. No spirit in heaven has that power. Nihče drug nima te moči kot samo duhovnik. I believe today the priest is a miracle of God. In danes verujem, da je duhovnik Božji čudež. And you know why he's a miracle? In veš, zakaj čudež? No, you know why he's a miracle? Why? Ne, povejte, zakaj? Because Zato, he never said he's going to be a priest. ker nikoli ni rekel, da bo duhovnik. No, God said, come here. Ampak Bog je rekel, sem pridi. And he said, yes. In on mu je rekel The svoj da. greatest gift we have on earth today is our priest. In največji dar, ki ga imamo na tej zemlji, je duhovnik. Where do I go with 30 years of mortal sin? Kam bi lahko šel za 30 let smrtnega greha? A priest in one confession pulled me out of hell. In duhovnik me je po eni sveti spovedi potegnil iz pekla. And that confession changed my life. In ta spoved je spremenila moje življenje. 30 years of mortal sin gone. 30 let smrtnega greha je odšlo. There can be no greater gift for me than confession. Zame ni večjega daru, kot je sveta spoved. Only through the hands of the priest. Samo po rokah duhovnika. The priest uses the word in confession. In duhovnik uporablja besedo pri sveti spovedi. I absolve you. Ja. I absolve you. Jaz te odvežem. And when he uses that word I, he is Christ speaking on earth. In ko on reče jaz, to pomeni, da je on Kristus takrat na zemlji. Confession saved my life. In spoved je rešila moje življenje. So I had his hand like this in the confession. Tako sem ga držal za roko v spovednici. And I said, Father, Rekel sem, oče, for the rest of my life, za vse življenje. I'm staying this close Bom tako blizu, because, zato, Father, ker oče, you're my insurance. ker ti si moje zavarovanje. For eternal life. Everything changed because of confession. Zame se je čisto vse spremenilo zaradi te svete spovedi. Our marriage changed. Tudi najin zakon se je popolnoma spremenil. What happened to the marriage? We fell in love. We started to pray together because you put God in the marriage. Kaj vse se je zgodilo za najnim zakonom, ker smo dala v središče zakona Boga. You really want to be in love? Pray together. Če se resnično želite biti zaljubljeni v svoje zakonce, molite skupaj. Because when you pray together by the grace of God, divorce can't come out of your mouth. It's not going to happen. Ker kadar zakonca skupaj molita v Božji milosti, ločitev ne more priti iz vaših ust. The biggest gift Nancy and I had was to start to pray together. Največji dar, ki sva ga z Nancy dobila, je to, da sva začela skupaj moliti. And my life has changed. In moje življenje se je I fell in spremenilo. love with the Mother of God. Zaljubil sem se v Mater Božjo. She's my other woman. To je moja druga ženska. Nancy's not jealous. In Nancy ni ljubosumna. I love the Mother of God. I love her. Zaljubljen sem v Mater Božjo. Today, my kids, Danes so moji otroci. my youngest one, Najmlajši. expelled from school, drugs. Tisti, ki so ga izključili iz šole, ki se je drogiral. Today, Danes he's a Catholic. je katolik. Today, he's a Catholic school teacher. Uči v katoliški šoli.
to you? Vprašal sem ga, kaj se ti je zgodilo? What happened to you? You baptized yourself Anglican, you're expelled from school. Today you're a Catholic school teacher. What happened to you? Vprašal sem ga, kaj se je zgodilo s teboj? Sam si se dal krstiti v Anglikanca, vrgli so te iz šole, drugiral si se. Kaj se ti je zgodilo? My son said to me, In moj sin mi je rekel, Papa, when I saw you start to pray, očka, ko sem videl, da si ti začel moliti, Papa, when I saw you with a rosary in your hand, ko sem te jaz videl z rožnim vencem v roki, I knew I had to change my life. sem vedel, da moram tudi jaz spremeniti svoje življenje. I did nothing. Jaz nisem naredil Our nič. lady said, this is the miracle in your family. Start. In ker je naša mati Božja rekla, to je čudež v vaši družini, začnite danes. Nothing I could do to change him. Nothing. Jaz nisem mogel čisto nič narediti, da bi ga Papa, spremenil. when I saw you start to pray, A očka, ko sem tebe videl, da si začel moliti, I believe today in the family, the most important thing is when the father prays. mislim, da je danes najpomembnejša stvar v družini to, da je oče tisti, ki moli. The kids follow the father. Otroci so tisti, ki sledijo očetom. Dad's praying the rosary, dad's going to mass, dad's going to confession. Očka je tisti, ki moli rožni venec, očka je tisti, ki hodi na spoved in ki hodi k sveti The maši. house changes. Hiša se spremeni. Our lady made that promise. To nam je mati Božja obljubila. My macho rugby player Moj mačo rugby player came here one time. je prišel enkrat. I put the rosary in his hand. Dal sem mu rožni venec v roke, Here, my son, this will save your life. sem mu rekel, glej, moj sin, to ti bo rešilo življenje. He's too big, I can do nothing with him. On je prevelik, jaz ne vem, kaj bi naredil z njim. 6 months later, he phones me from Canada. Čez 6 mesecev me pokliče iz Kanade. Papa, I quit drinking. Očka, nehal sem piti, I quit the rugby. nehal sem igrati rugby. I got a new job, I'm a fireman. Imam novo službo, postal sem gasilec. How's that possible? Rekel sem, kako je to mogoče? How did you quit drinking? How did you get the new job? Kako to, da si nehal piti? Kako to, da imaš novo službo? Papa, the rosary you gave me in Medjugorje. Očka, to je po rožnem vencu, ki si mi ga dal v Medjugorju. Both of the boys are married. Oba sina sta poročena, I have 4 grandchildren. imam 4 vnuke. They all look like me, they're cute. Vsi so tako lepi kot jaz. My daughter came last year. Moja hči je prišla sem lani. Married, divorced, married, divorced, married, divorced. Se spomnite, poročena, ločena, poročena, ločena, poročena, ločena. Daddy, I want to start my life again. In rekla je, očka, spet bi rada začela na novo živeti svoje življenje. Here, my daughter, start. Tako, draga hčerka, There's začni. nowhere to go today except to the Mother of God. She's the only hope we have. Danes ne moreš iti nikamor drugam kot k Materi Božji. Ona je naše edino upanje And she's trying to come back to life. in poskuša se vrniti v življenje. But it's very difficult. Ampak to je težko. She's not young anymore. Ni več mlada. She has a huge problem with alcohol. In tudi ima težek problem z alkoholom. But she is trying to come back to life. Ampak se trudi priti nazaj v življenje. My oldest son, Najstarejši sin, no success. Immorality you can't even discuss. pri njem žal nobenega uspeha. Nemoralnost takšna, kot si je ne morete zamisliti. Our lady in Fatima said, In mati Božja je Fatimi rekla, you consecrate these kids to my immaculate heart, they will be saved. če boste posvetili vaše otroke mojemu brezmadežnemu srcu, bodo rešeni. I gave them to the Mother of God. I don't worry about them anymore. In jaz sem jih izročil Materi Božji in zato me več ne skrbi zanje. I had a little Italian mother. My mother was Italian. Moja mati je Italijanka. My mother was the same size both ways. Moja mama je imela isto mero v obe smeri. 48 years she prayed the rosary for me. 48 let je molila rožni venec zame. Finally, I go back to Canada. In končno sem šel nazaj v Kanado. I take her to Mass. Sem jo peljal k maši. I'm praying the rosary. Molim rožni venec. My mother's crying. Moja mama joče. The prodigal son has come home. Izgubljeni sin se je vrnil. She couldn't believe it Ni mogla verjeti, that I had the rosary in my hand. da imam rožni venec v svojih After rokah. 48 years of prayer, Po 48 letih molitve. everything has changed. Vse se je spremenilo. So I make the decision. Zato sem se jaz Not odločil. Nancy. Ne, Nancy. Nancy's Croatian. Nancy je Hrvatica. I make the decision. Jaz sem Why? naredil, Why? I said, jaz sem se Nancy, odločil. I want to go to Medjugorje. Jaz bi rad šel v Medjugorje. What? In Nancy je rekla, kaj? What are you going to do with your business? Ja, kaj boš pa naredil s svojim poslom? Sell it. In prodal bom. I sold everything. In prodal sem vse. No, everything. Every business, properties, cars, boats, houses. Nancy's the lawyer for 10 years. I sold the law office. Everything's gone. Everything. Prodal sem vso najno imetje, kar smo ga imeli. When we left Canada, Ko sva šla iz Kanade, we have nothing to go back to. Nothing. se nisva več imela k čemer vrniti. We flew to Amsterdam. Odletela smo v Amsterdam, I bought a car.
Tam sem kupil avto. And I said, Nancy, Sem rekel, Nancy, we have a problem. težavo imamo. She said, what? In rekla, kaj? Nancy, Nancy, where is Medjugorje? kje je Medjugorje? She's crying. In Nancy je jokala. You sold our home. You sold the business. Everything's gone. Prodal si najin dom, prodal si najin biznise, vse je odšlo. Why do you want to live there? You've never been there. Zakaj želiš živeti v Medjugorju, če še tam nikoli nisi bil? Nancy, In rekel sem, Nancy, the mother of God lives there. mati Božja tam živi. I'm going to be her neighbor. In jaz hočem biti njen sosed. I'm going to be the neighbor of the mother of God because she saved my life. Jaz želim biti njen sosed, ker je rešila moje življenje. Our Lady gave us this marriage. In mati Božja nam je dala ta zakon. Today, the drugs, the alcohol, the divorces are gone. Danes so alkohol, droge in ločitve zgodovina. I only read one message. In prebral sem le eno sporočilo. I call you to conversion Kličem vas k preobrnenju. for the last time. Zadnjikrat. Changed my life. To je spremenilo moje življenje. So I kiss all of you this morning. I thank you for coming this morning. In vsem vam pošiljam poljubčke in se vam zahvaljujem, ko ste prišli. Just a few words in conclusion. In še nekaj zaključnih besed. Imagine a man who wouldn't go to church on Christmas Day. Zamislite si moža, ki ni želel iti v cerkev na božični večer. A man so wounded in a Catholic school that he decided God did not exist. Moža, ki je bil tako ranjen v katoliški šoli, da se je odločil, da Bog ne obstaja. A man who gave our oldest son a $20 bill and said, "My son, this is your only God. Don't believe." Moža, ki je dal svojemu sinu $10 bankovec in mu je rekel, sin, to je tvoj Bog, ne veruj v nič drugega. That man now stands before thousands of people, thousands of times, raising the hand of the priest and saying, Tale mož danes stoji pred tisočkrat, pred tisočmi ljudmi in drži roko duhovnika in govori, "My life was saved through a priest." moje življenje je bilo rešeno po duhovnikovih rokah. Imagine a man who could snap his fingers to have anything he wants. In zamislite si človeka, ki bi samo z tleskom prstov lahko imel vse, kar si želi. Who now runs to serve those who often don't know even how to say thank you. Danes služi tistim, ki niti ne znajo dostikrat reči hvala. And that's the man who tells the world we were saved through the Mother of God. In to je mož, ki danes pričuje, da je svet rešen po rokah Matere Božje. It's very important to again say it. We have never seen Our Lady. In še enkrat bi rada poudarila, da nikoli nisva videla Matere Božje We have had no mystical experiences. in da nimava nikakršnih mističnih izkušenj We have no special gifts. in nimava nobenih posebnih talentov, darov. Our life has never been more difficult. In najno življenje nikoli ni bilo težje, kot je zdaj. Many times we would like to run away and we even argue. Celo kregava se in velikokrat bi najraje kar pobegnila. Because Patrick's wife doesn't know how to be quiet. Zato, ker se od Patrika žena ne zna biti tiho. Ne zna biti tiho. But there is no doubt at all that the Mother of God comes from heaven every single day. Ampak nobenega dvoma ni, da Mati Božja ne prihaja čisto vsak dan iz nebes na zemljo. For nearly 33 years. Že skoraj 33 let prihaja v Medjugorje. That is the mother who says, "My dear children, I love you all." To je nebeška mati, ki pravi, moji ljubljeni otroci, ljubim vas vse. I love you with immeasurable love. Z neizmerljivo ljubeznijo vas ljubim. I need you. Potrebujem vas. I have chosen you. Vas sem izbrala. You are important to me. Vi ste pomembni zame. If you live my messages, my dear little ones, you will see miracles. Če boste živeli po mojih sporočilih, moji otročiči, boste videli čudeže. And if not, I am not able to help you. In če ne boste, vam jaz ne morem pomagati. Imagine this grace that Our Lady says, with prayer and fasting, wars can be stopped, natural disasters averted, the world can be changed. Si lahko zamislite to milost, ko Mati Božja reče, da z molitvijo in postom so lahko ustavljene vojne ali naravne nesreče. And the world can be changed. In svet se lahko spremeni. The world waits for us. In svet čaka na nas. Heaven waits for us.
In nebesa nas pričakujejo. Our Lady waits for us. Naša Mati Božja nas pričakuje. And we're not here to ask for our knees to be healed or for somebody else to be converted. In tukaj nismo zato, da prosimo za to, da bi Bog ozdravil naša kolena ali da bi spreobrnil nekoga drugega. We're not here to ask for our crosses to be taken away. Tukaj nismo zato, da bi prosili, da nam Bog odzame naše križe. We're here only to ask, Mother of God, please help me to carry my cross, as long as your Son wants. Tukaj smo zato, da prosimo Božjo Mater, da nam pomaga nositi naše križe, kolikor je dolgo je potrebno. Because Vitska also is the one who teaches us that the suffering and the cross are not a punishment, but a grace. Saj Vicka je tista, ki nas uči, da trpljenje križa ni kazen, ampak je milost Božja. We're here to ask the Mother of God for the grace to be able to be her hands of love extended to this world who does not know love of God. In tukaj smo, da prosimo Mater Božjo, da smo lahko podaljški njenih rok, ko deli milosti na tem svetu. And it's not too late. In ni prepozno. When we change, Our Lady says, the world will change around us. Mati Božja je rekla, da ko se bomo mi spremenili, se bo spremenil tudi svet okoli nas. Congratulations on your choice of coming to the Mother. Čestitam vam ob odločitvi, da ste prišli k naši ljubi mamici. How wonderful the world already is because you are here. Kako čudovit je že zdaj svet, zato ker ste vi tukaj. Now we will pray one Our Father, Hail Mary and glory be for your intentions. Zdaj bomo zmolili Oče naš, zdravo Marijo in slavo po vaših namenih. We'll ask our priest please to come up to be able to bless us. In prosili bomo duhovnika, da pride sem, da nas bo blagoslovil. Naj pridejo vsi duhovniki sem, prosim. As Our Lady said, my dear children, I bless you with my motherly blessing. Mati Božja je rekla, dragi otroci, blagoslavljam vas materinskim blagoslovom. But the greatest blessing on earth that you can receive is a blessing from a priest. Ampak največji blagoslov, ki ga lahko prejmete, je blagoslov po duhovniku. Blessing from my Son, Jesus Christ. Ker to je blagoslov, ki ga daje moj sin Jezus Kristus. And God the Father said to Saint Catherine of Siena, In nebeški Oče je rekel sveti Katarini Sienski, priest is my Christ on earth. duhovnik je moj Kristus na zemlji. I alone have the right to judge him, Samo jaz mu lahko sodim. and I have eternity to judge him. In jaz imam vso večnost, da mu lahko sodim. And you In vi are responsible for his holiness. imamo odgovornost za njegovo svetost. Blessed be this moment in the history of our life when we can open our eyes to the truth of the responsibility that we each have before God the Father. Blessed be this day Naj bo blagoslovljen ta dan, when we can open our eyes to the responsibility that we each have before God the Father. da odpremo oči pred odgovornostjo, ki jo imamo pred Božjim očetom. For the holiness of our priests. Za svetost naših duhovnikov. Blessed be this moment we can ask for a motherly and fatherly heart for every priest. Naj bo blagoslovljen trenutek, ko lahko prosimo nebeškega očeta za materinska srca za naše duhovnike. And blessed be this moment we can confess the grave sins that have wounded our priests. In blagoslovljen naj bo dan, ko lahko prosimo za odpuščanja grehe, za vse, kar smo grešili proti našim duhovnikom. Because what Patrick says is only what the Mother Church teaches us. A priest is Christ on earth. In Patrik pravi to, kar uči katoliška cerkev. Duhovnik je Kristus na zemlji. He is the greatest gift that God could give us. On je največji dar, ki nam ga je Bog lahko dal. For he alone can say, I absolve you of your sins. Ker samo on lahko reče, jaz te odvežem tvojih grehov. And only his hands can hold God, his creator and our creator, between two fingers at every Mass in the Eucharist. In samo njegove roke, njegovi prsti lahko držijo Kristusovo telo pri sveti maši vsak dan. We pray for your intentions of your heart. Molimo po namenih vašega srca. And we especially pray for our priests and ask for the blessing. In še posebej molimo za naše duhovnike in prosimo za blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekoma. Vsi duhovniki dajmo skupaj blagoslov.
Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi in varuje na vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.